ka tanat beripej ya ka kuj ka suba jong ki jingbam jingdi ne ka Food Safety and Standards Authority of India jong ka East Khasi Hills hapo ka jingalam ka kong DBS Mukim ha ka janmit jong ka hanyo trik naitung kalalej ban hiar jurip kansan ya ka yopolo ban ai jing hikai ya kinong dido halor ka kuj ka suba Hakane ka jinglej jurip ka food safety kalalap bakarukom di ikido hakate ka jaka kamlong ka babyang na kapanta ka kuj ka khia jong pejba nadu ka babu ya kado bar ka jimpentu ya ka kumta la batha ya kinong di bakinda bu bha ya kado haki jaka ki belasna kerpang baru ban pentuj bha ya ka ka bami na ki jaka bo oddo baru bandon ni ka license jong ka Food Safety and Standards Authority of India ni ka FSSAI. How do you feel when you enter this place? Like, I mean, is it a good place to buy, or do you feel suffocated, or do you feel any kind of? How do you feel as a customer? Customer पे आप कैसा लग रहा है? अच्छा है, हाँ. Hygiene अच्छा है. मतलब साफ सफाई के लिए अच्छा है. ये जगह में अब जो ये जगह में जो just ऐसे सिर्फ ऐसे. और आज का क्या हुआ इतना? क्यों? आज का दिन क्यों ऐसा? तो doa mungkin sakut sini. Sakut. Dia? Sakut. Angin dan lo. Kedua dengan long satu kalau. Apa? Kebiang. Kani kerja kaki isu cik dalam terbet ni deh. Iya. Oh. Long tak kedua bah. Em ngamut ban ongko tu han em ko. Oh. Hang lu bami. Kami nak buat apa? Kami nak buat. Kita asyik umbe dalam sitong nak main. Natong tak mang kasi nak buat nak main tu. Mang kasi. Ay nagtay muli na hindi kagismaya di ano to ba? Because Maria dia wan dia nagtay ni long bay lai kejaran dia yo di isu bisa di dalam nanti di layu kita pada dia trong bệnh ni suy ni cho cái gì sống kia cái ni mình thì ông bà rồi yêu rồi xong là họ bị lại thôi gì lên tay gì lên tay kalau dia pun dia tak macam ni masa ini customer saya pun malah nunggu dok pulang lagi jadi orang ni tadi layak juga begitu sabar dia kaptu aja kablok baik kablok baik man support dalam yele hi mangi pada क्यों करी नोटंग लास्ट सब जरूर तलाची विश जरूर में कांचले में tinggi lagi man support ini lah kan gitu hanya bagi kali rumah ya sekarang dia anak ini saya pecah tapi kualiti next pak Kot kalau kalian ya kata anda bagi melasukan sedian ya kido ban display kumtu openly kani kalong ka bom day suban le kin to jad ba pila ya lab ini hangnya dia kai ka banga ko ban ais ki pat ba menta baro ginong de do kalong ba ki day ban numwa ya kido jongki lani ban display ya ki kumtu lengkrang ki day ban bu ka jaka ka shelf lani ka senduk ka babiang ka ba ngai lai don bentar ringkat bat kini krong ka do asyar ka do mesi do asniang do belang ka ba ngira ay ki ya ka model ngira ay tre ringkat banwan ra ay kani ka model bikini ki association kini keren ya ki para nong ya di do jongki hala ka jong ka benta baki dei ban bu tik kini ki kendon ki bangila ay
Tenang tak pada kebar kalong bakin haban yo ya baru kidai bandon ya ke kerteng jong kadukan do jong ki. La dari PDJ do osiar kena ai kerteng kata-kata kadukan bangadi do osiar. Ka license number FSSAI license number kalong ka badon kam. Katkum ke section Life Highway Iway Jongka Food Safety and Standards Authority Act R1000 Review. Kania kalong salonsar yabaro. Di kata ka bangalaban ong itu. Hoy, kedon ko fine hadian ba ngilawan ban ay kani ka awareness. Kajing pensay ha man kaway pagaway kadukan. Di ngin sa ya biang ha kaway pada kasian. Habat ha kani kasian ngin sim action iki. Kala ban long da ka fine ka spot fine, kala ban long ngin tan iki bakin haban le support. Kasong katkum ka jing trei jongki ka baki kile. Hatu kisngau iki yo asngau ne ame ka jing batha. Lani ki le persai ka jing batha. Lani ka ai ka bangile ngin siu i ka spot te kini juba ke kata da lagi. Kirit ha. Tiki hapan ya le hakun kom ka bede. Mo? Ho ya ka ngin sa ngila ai ki ka por baki de ban pun. Tiki hapan le kata. Kin haban pun biang ikini kedukan kumbaga di banlong nakabenta ka jing mentoy jongki simen kum kinong di ki basong hang ni boro-boro sisi kabar kalong nakabenta ka jing mentoy jongki nong bang bakin yo ikabam ka ba like na ki jing ma ban iPhone ni ngampat la ban iPhone ong yaki ba mentakan nus ni iPhone te ngila ngin sabu ya kata ngin sabu ya kani ko shen kin sa pun po ya kini kisni ban kin sa haban le kin happy ban sinabi ang ban penwandur ya ketukan nala namar ba kalong kumtu te kabu ya kajing mga kabakrawi kabam kadi kamlong senang ta pede kitu ki bapli ki basong hang tu ha tu gajaka hang tu hadukan kibori ki kajing mga jong kajing kwat kya baro sisi kin ring mensi me tu kajabo jang pengahaban tong daladi itu ka umba mi nala kani kalong kajing mga kabakrawi kalayam op palat katu gajaka nang ta ki bapli kitu ki badia do asyar sa kani ka benta Kimdon ventilation, exhaust fan, ni kalabu iki haka. Lesi kadon bu kajing mai ko koi kya jongki.